clear tu te chibai levek ule nimin lama khan Ahmedabad atanga London lampana thlona thlok chu a thlo chu nu reilo te atla a kang zui ngal ani kha nimin lama khanin report karan siam man lawa a chan chu voin lama report kim changzo ka ti chuakan do wang ania ole thupui kan lu ma in ka channel te milo subscribe sakula like le share milo pek sak theu don nia PTI report in ata landanin Air India thona mi chuang zani somli pani omna chu Ahmedabad airport tumkong atanga a thlo chu no minute nga vela akanga atla ji ngal ani he thona hi London pantur ni in Gatwick airport a tumtur ani Air India Boeing 787 Dreamliner jet chol hun hi nimin ju ni som pani sang ni som ni panga chanu dar khatle dar ni in carvel ania preliminary report in atalan dan chuan he thlona hian a thlo chu atanga reiwak lawa boroka a invorkan theina anei lawa a thlo san theilo wanga tlale kangzui ta nia hriat ani pilot hi commandant Sumit Sabarwal ania co-pilot hi Clive Kundar ani Ahmedabad airport atanga an thlo chu hun hi chanu dar khatle minute somthum pariat ania fit zariat somni panga vela tangin atla thutin thlona hi akang zui ta ani London Gatwick airport chuan he thu an thiat hian thu chuan siam hala flight A1171 Ahmedabad airport atanga voina thlok chok chu akanga he thlona hi London Gatwick a daruk le minute somni panga a tumtur ani Prime Minister Modi chuan he thu a hriat vele chan chuan na thoktu tur chiat to na hmuna hian tir chok ngalin he thlona chuang mi zani somli pani hi khwalzin passenger annia som pani te chu thlona na thok cabin crew te anni Gujarat Chief Minister Louis Vijay Rupani Air India thlona London pantur che sola hian atel nge India hriat ani bok Air India thlona che sola mi chuang zinga za somruk pakwa hi India mi ni in somnga pathum hi British mi ania Canadian mi pakhat ombokin mi pasari te hi Portuguese lam mi anni Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu po thona che chona mun hi panhalin Ahmedabad airport chu khari ania thona thlok chok tur dang zong te po ti toblai lok vek ani Air India Flight 171 Boeing 787 Dreamliner thlona tla hian tongzinga zani somli pani zinga British citizen mi pakhat chi adam chok ni in media ranga report ani dam ko chok om chun hi Vishwas Kumar Ramesh kumsomli mi ni in seat number 11A R2 ania liampui po to loin a himpiala Adam khochodan ero chan le wang sei turing ma hrebik lo thilmak atling reng ani police ten thun zofiana chuan Kumar hi emergency exit kongkhar bulloka thu nin emergency kongkhar tanga zong tha nia tarlan ania he thlona vandoi tak hi metar za samkwa fit zaruk somni panga sang chawa athlok man tin rin lo tak main medical college building a atlakna medical college zirlai mi panga anthia mi somala in liam antor bok thon tlak chan thui chiang tur hian USA point mi atir ngala atlak chan takhi riat chian thei alani lo thona tla chuang passenger mi zani somli pani zinga zani somli pakhat te chu thivekin chung zinga chuan north east lam mi Manipura cheng zona thlak nula lam nun thiam singson le Manipur nula nganthoi sarma te chu nunna chan zinga hian antela anni pani hi cabin crew na thoklai ve anni tun truma chiat to na hian thulung chiat thlak deuh mai pakhatom chu Dr. Pratik Joshi te chung koina Londona khovel thar din tura an kallaya vandoina an to dan hi ani Dr. Pratik Joshi hi
software lama mithiam chungchuang ania London a kumrukal ta khan akosato ani anupui lefa te pathum nen London khopuya anchung kokima khovel thardin chu abe se le thlak lelber ani thin anupui doctor komi asipo apasal omna Londona anchung kokima chung ko thardin tumin lekhapoi mo chi sang ti te tifel zelin amu mangram chu atakram alo thleng nai don ta athei ang anga pur taka insiamin India amang tha don ta ani ti chuan an chung ko chuan hlim em le pur tak chungin juni som pani sang ni som ni panga ninga ni chonudar kharle chan vea chuan Gujarat khopui pakhat Ahmedabad a Sardar Vallabhbhai International Airport a Air India flight A1 171 Boeing 787 a chuan an chung kokimin an thuwang to a thlona chunga chuan thlate la in an thian tha chung khatlai na te nena an thon kol hloma ma se mihring te hian kan ma hun hi kan lo va hrelo tak em Dr. Pratik Joshi te chung kwa chuan London khopui an thleng zo don talo minute lem te tuibur bomda chung leka chuan an chung ko khovel nun chu alo top ta ani AI171 Boeing 787 chu Sardar Vallabhbhai International Airport atang chuan chonudar khatle mil somthum pariata chuan invor kang duai in fit zaruk somni panga chi athok man tin atla khota vut mai ni Dr. Pratik Joshi te chung konga tiamin mi zani somli pakhat te chuan mit khap kar leka he khovel hi alo chho santa ani heti lai hian Air India flight 171 Gujarat a atla ka wanga thi te chu Tata Group te chuan zang na domna ta na an chung te chu cheng noiza theu pek an tum ti an puanga in hliam te inen kolna po an tum vector thu an sui ani rampomin he chet na hi an tur mai pia lama an ngai vena Chairman of Tata Sons and Chandrasekhar chuan he thil thleng hi poi ati tho asuya he thil thleng rap thlak tak hi engthum a soi fia thei ani lo atia an mangai chan chung te kan tor pui tak zet zeta liam te po kan tong trai pui rengani ti in exa apos London pantur Air India thlona hian mi zani somli pani apura juni som pani khan an thlona tanga ri lo te atla BJ Medical College a Dr. Hostel chunga tlain kumsomlimi British College tui Vishwas Kumar Ramesh seat number 11A a thu chu he chet na thlenga dam chokom chun ani Tata Group te chuan damno in hostel adel chet po hi siam that anin tiama in hliam te hi in enkol na sen so po antum vek don bok ani hetia thlona chet solna wanga mi tam takin nunnan chan lai le chung ko then khat an mang vek lai hian mi van nei em mai pakhat alawom ve boka chu Bhumika Chauhan hi ani Bhumika Chauhan hi Air India flight 171 che solta khan chuang tel ve tur ania ma se traffic jam awangin minute somin atheng tlaya awan nei phata ani angai toilet khan ticket man achan kha awi viawin arin omlo achung man lo kha alo ngoi zokin arin om